ниеттерди оңдош керек. Шайтандын эң чоң күчү адам баласы ниетин бузганга сарпталат экен. Адам баласы ниетин бузуп эле койсо, бүттү. Бул өмүр бою садака кылып дозокко кете берет. Адам баласы ниетин бузуп койсо, бүттү. Бул өмүр бою намаз окуп дозокко кете берет. Адам баласы ниетин бузуп койсо, бүттү. Бул өмүр бою Куран окуп, даават кылып дозокко кете берет. Жада калса шейит болуп, жанын берип дагы дозокко кете берет. Аллахым риякөрлүктөн сактасын. Риякөрлүк кичинекей ширк. Аллах шериктерден безар. Тиешем жок. Кыямат күнү жар салынат. Ким үчүн амал кылса ошодон алып алсын дейт. Тугандар, ошон үчүн мен өзүмдү сөз баштаардан алдым. Сиздерге сөз угаардан алдым. Ниеттерибизди бир жаңылап коелу. Калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сүйлөйлү. Калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн угайлы. Дин сөзүн угуу кулактын ибадаты. Дин сөзүн сүйлөө тилдин ибадаты. Динге амал кылып жашоо дененин ибадаты. Дин сөзү бул жомок эмес. Убакытты өткөрүү үчүн эмес. Же бир тамаша эмес бул. Дин сөз бул олуттуу, керектүү, маанилүү, максаттуу, багыттуу адам баласынын эки дүйнөдөгү негизги сөзү. Ошон үчүн кичине курбанчылык болуп атат, кысылып атабыз, ысып атабыз, чаңкап атабыз дейм. Бул курбанчылык Алланын алдында бааланат. Алланын алдында кадыры бар. Жараткан Алла үчүн ташталган кадам. Үйдөн дарат алып мечитке жөнөп ташталган кадам бир кадамга Алла Таалам ошону да текке кетирбейт. Бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт, бир сооп берилет. Эгерде жума күнү болуп калса, үйдөн жакшылап жуунуп алып чыксаңыз, ошол эле кадамга бир жыл орозо тутту деген сооп жазылат. Плюс бир жыл түнү бою ибадат кылып тахажжуд окуп чыкты деген сооп жазылат. Ошо бир кадамдын ичинде, экинчи кадамда эмес. Алла берешен зат. Алла берсе эч ким токтото албайт. Алла бербесе эч ким алып бере албайт. Алла өлүм берсечи эч ким сактай албайт. Алла жашоо берсе эч ким өлтүрө албайт. Алла кимди бейишке киргизсе, аны эч ким андан чыгара албайт. Кимди дозокко салса, аны эч ким куткара албайт. Тугандар, Алланы чырайлуу тааныйлы, чырайлуу сыйынайлы. Чырайлуу сыйынуу деп риякөрсүз сыйынууну айтат. Пайгамбардын сүннөтүндө болсун, калыс Алла үчүн болсун. Орозобуз пайгамбардын сүннөтүндө болсун, калыс Алла үчүн болсун. Бардык ибадаттарыбыз пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктайлы, калыс Алла үчүн ихлас коштосун. Болбосо кылган жакшы иштер бекер. Эгерде калыс Алла үчүн болуп, амалыбыз пайгамбардын сүннөтүнүн көрсөтмөсүндө болбосо, пайгамбарыбыздын айткандай болбосо, бул дагы бекер. Ошон үчүн ар бирибиз жакшы амалыбызды Алланын алдында кабыл кылдырыш үчүн эки шарт. Пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуу болсун, ихлас коштосун. Эгерде ихлас коштобой калса өлдү анда. Жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга товфик берсин. Эми Рамазан ай, берекелүү, куттуу, улуу ай. Алла Таалам ушо Рамазан айды бергенине шүгүр. Рамазан айга жеткиргенине шүгүр. Рамазан айда мечитти алып келгенине шүгүр. Рамазан айда диндин сөзүн укканга товфик бергенине шүгүр. Алланын неmatынын эсеби жок.
Санасаң бүтпейсің. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah'ın bir nemati, başkasını to'xtab tur. Bir ele göz деген nematni sanaylı. Birle ава jutib otasiz, chiqarib otasiz. Bir ele nematni sanаңыз qancha ekan. Eseptep бүтпейсіз bunu. O'shuning uchun Ramazon ay Allah subhanahu wa ta'ala birinchi azı men qisqa nusxa aytib bereyim. Ramazon ayının qasiyeti. İkincisi Ramazon ayının içindeki oroza. Ramazan ayının qasiyeti özünчө. Ramazan ayının içinde qılına turgan amaldar özünчө. Meçitin sobabı özünчө. Meçitin içinde qılına turgan amaldı sobabı özünчө. Ramazan ayının qasiyetini oğumuz oroza qarmagandарға дағы, qarmabagandарға дағы. Mesela biri orup qarmabaşı mümkün. Musafirga farz emes, oruga farz emes misali. Jaş ballarga farz emes misali. Ya, akıllı жоқ cindilerge farz emes misali. Бирок Ramazan ayının qasiyeti oşalarga da nasip болады. Qanday qasiyeti? Ramazan ayı görünür zaman Allah subhanahu wa ta'ala beyiştin eşiklerini açıp koygula, dozoktun eşiklerini jap koygula деген buyruk keledi. Ramazan ayda gana bul buyruk. Belki 11 ayda bul жоқ. 11 ayda eki ötengeli açık. Kimisi kayağına gireverir. Bирок Ramazan ayda Allah Teala beyiştin eşiğini açtırat, pütkөнгө чейин жабылбайт. Dozoktun eşiklerini жаптырат, pütkөнгө чейин açılбайт. Şeytanlardı kişendep, çınjıрлап, qamap taştaydı. Bir gana Ramazan ayda. Belki 11 ayda bunday жоқ. Ramazan aydın ululuğuna bağ veriniz. Tam veriniz. Kadırına jetiniz. Dozok jabılıp atsa. 3 nerse hadiste gelir. Beyiştin eşikleri açılat. Жақшылықтардың eşikleri açılat. Rayımdıl asmandın eşiği açılat deyip mına. Ramazan aydagıday жақшылықтың eşiği açılganday 11 ayda андай açılbaydı. Ramazan aydagıday bereke, belki 11 ayda бар bereke. Бирок Ramazan aydagıday emес. Ramazan aydagıday Allah'a жақындық, Allah менен байланышып ахиретін құрам дегендерге başka 11 ayda андай emес. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Сурады: "Айю садака афдал?" Sadakalardan en abzeli qaysı degende sadakatın fi Ramazan. Ramazan ayda bergen sadaka dedi. Peygamberimiz özü bereşen. 11 ay teң bereşen. Bırak Ramazan ayda bereşen ülü küçük ketedi dedi. Adam zattın bereşeni kim dep sizden sorasa siz aytınız Muhammedur Resulullah dep. Ha. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acvadan nas. Muhammed Aleyhisselam adam zattın en jomartı, en bereşeni Muhammed Resulullah. Ramazan ayda jomartlığı bereşendiliği küçöğüt eken. Rihun mursala dep keledi hadiste. Koy verilgen şamalday. Şamal жоқ qıynalып. Bir malda şamal geldi. Allah'ın kazınasından açıldı dağı koy verildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereşendiliği koy verilgen şamaldan dağı tez dedi. Şamal ılgap aytkanda sizge tiyip, buga tiyбей. Peygamberimizin bereşendiliği dost düşmandı ılgap ayt. Müslüman kapırdı ılgap ayt. Arap acamdı ılgap ayt. Peygamberimizin bereşendiliği şamal bardığına tegiz tiygendey, Peygamberimizin jomartlığı bardığına tegiz tiy. Ramazan ayının kasiyeti. Nafiller. Farzın daracasında. Farzlar 70 farzın daracasında. Uşunu kişine düşündürme ver koyayım. Siz bağımdat namazının 2 rekat sünnetün 1 milyon jol okusanız bağımdat namazının 2 rekat farzı soğuğuna jetpeydi. Sünnet farzga soğuğuna jetүү mümkün emes. Mana Manas rayonun toğlarını görüp atas. Uşunça toğ altında sadaka verin. Kança tonna bul? 1 gram zeketin soğuğuna jetpeydi. Zeket bul farz. Sadaka berip atkanыңыз, kayrımdılığınız bul farz emes. Nafil sünnet farzga jetpeydi hiç kaçan.
Миллион рекетте хажит оқыңыз. Миллион рекет. 2 рекет бағымдаттың фарызына соғуына жетпейді. Фарыз деген фарыз, бұл қарыз. Ошончо туғандар фарыздарды таштабайлы. Фарыздарды таштабайлы. Ата-энени урматтаган фарыз. Чын сүйлөгөн фарыз. Адилеттүү чечим чыгарган фарыз. Күдөөдөн бардыгынан сактануу фарыз. Жалган сүйлөгөн таштаган фарыз. Арам нерселерди ташташ фарыз. Намаз окуу эле фарыз эмес. Биз ойлогондой. Уурулук өзүнчө фарыз, кумар өзүнчө фарыз, зына өзүнчө фарыз. Неси фарыз? Таштоо фарыз. Таштоо. Зынаны таштаган фарыз. Ал арам. Намаз окуу фарыз, таштап коюу арам. Ден соолугу жакшы болуп турабы? Рамазан айдын орозосу фарыз, таштап коюу арам. Зекет фарыз, таштап коюу арам. Ошончо тугандар, фарыз бул таптакыр Алланын фарызы болар. Эми карап туруңуз. Рамазан айдын берекесинен, касиетинен нафилдар Алла Тааланын фарызга жеткирип коет экен да. Болбосо жетиши мүмкүн эмес. Бирок бир гана ошо Рамазандын урматына, Рамазан айдын урматына нафил намазыңыз, нафил садакаңыз фарызга жетет. Каяка жетет экен? Фарыздын сообундай сооп берилет. А фарыз каяка барат десеңиз, 70 фарызга. 70 фарызга чейин көбөйүлөт экен. Ömür boyu umra kılınız. 1 milyon jolu umra kılınız. Acılık bizde farz, umra bizde sünnet. 1 milyon umranız bir acılıktın soğuğuna jetpeydi. Kança? 1 milyon umrada otam. 100 min emez. Min emez. Milyon umranızdın soğuğu bir acılığa jetpeydi. Acılık bu farz. Bирок Ramazan ayda Allah Taala umranın soğuğun acılığa tengdep beretken. Ramazan ayının urmatı menen. Peygamberimiz aytты, kim Ramazan ayda umra kılsa, acılık kılgандай soğuk alat dedi. Bundan da ulusunu aytıp bereyim. Kim Ramazan ayda umra kılsa, men menen çoğu acılık kılgандай soğuk talat degen. Bu ne üçün? Ramazan ayının urmatı. Ramazan ayının kasiyeti. Tirülördün bayramı, ölüktördün bayramı. Oğuz açar uçurunda Bayhaqi'nin rivayetinde gelet. Oğuz açar uçurda Allah Taala gün sayın dozoko çeçim çıkıp kalgan dardı beyişke çıkarat. Ramazan ayının hurmatına. Kança onu? 1 milyon. 1 milyon kişini gün sayın Allah Taala amnistiya. Dozok vacip olgan. Kod istevcabanlar. Dozok oşu çeçip çıkkan. Boldu. Bular жақсы иш кылган жок. Күнөөлөрү толтура. Буларга чечим дозокко деп чыгып калган. Рамазан айдын урматында Алла Таала Оğuz açar учурунда ошондордун 1 миллионун чыгарат экен. Рамазан айдын эң акыркы күнү жалпысынан канчаны чыгарса, ошончону чыгарат экен. Эгерде 30 күн ороза кармасак 30 миллион, 29 күн ороза кармасак 29 миллион. Ramazan ayının orozasını tutkan kişiye kanday деген kasiyetli belektir. Bu da Ramazan ayının özünçö belegini aytıtan. Ramazan ayda Allah Taala Musa paygambarga Tavratты düşürdü. Davut paygambarga Zaburdu düşürdü. İsa paygambarga İncildi Ramazan ayda bergen Allah Taala. Muhammed paygambarımızga Kur'an-ı Kerim'di Ramazan ayda bergen Allah Taala. Просто Ramazan aydı bileyli kanday деген ay. Ne деген keremet. Kanday деген kasiyet. Kanday деген ululuk. Kanday деген bereke. Şahr Ramazan. Kur'an'da Allah Taala aytkan bunu. Kalgan 11 ay değil Allah'nınkı. 12 ay ten Allah'nınkı. Biri Allah Ramazan aydı başka çakılgan. Asmandağı düşken kitapterdi, ulu kitapterдің bardığına. Kaysi aydı tanıdı? Ramazan aydı tanıdı. Şahr Ramazan unzile fihil Kur'an hudel linnas ve bayyinatin minel huda vel furqan.
Ramazan ayda Kur'an düşürüldü. Ey adam balası. Sizlerдің жашооңордун жолдомосу үчүн, бактыңар үчүн, адашпашыңар үчүн, королбошуңар үчүн, бейиштен түбөлүктү жай алышыңар үчүн силерге Kur'an-ı Kerim düşürüldü. Kaçan? Ramazan ayda. Ramazan ayda Kur'an düştü, Allah Teala düşürüldü. Şah Ramazan ay. Unzile fihil Kur'an. Kur'an düşürüldü. Hudallinnas. Maksatım ne? Bütkül adamzatqa tuğra joldu görsötü. Jaşoonun tuğra jolun görsötü üçün Kur'an düştü. Tuğra jaşaanды kalaysızbı? Kur'an okuyunuz. Kur'an izleyiniz. Kur'an'da qarаңыз. Jaşoonun tuğra jolu Kur'an'da. Jaşlarga, qariyalarga, erkeklerge, ayallarga, baylarga, kembagallarga, biylerge, badışalarga, kullarga, Araplarga, Arap emeslerine, Peygamberimizin doğrundagılarga, raketa uçkan doğrularga, iPhone'dun doğrunda. Adam balasına tuğra jaşoonu görsetkönge Kur'an düşkön. Tuğra juğunganды Kur'an үйrөтөт. Tuğra kesiptikti Kur'an үйrөтөt. Tuğra mamileni Kur'an үйrөтөt. Tuğra işenimdi Kur'an үйrөтөt. Tuğra ibadatты Kur'an үйrөтөt. Tuğra jaşoonu Kur'an үйrөтөt. Tuğra ölümdü Kur'an үйrөтөt. Tuğra başkaruunu Kur'an үйrөтөt. Bardığın en tuğra jolu Kur'an-ı Kerim'dir. Siz liboy soran beriniz. Murasты bölüştürü boyunca adam öldü. Mal mülkü kalıp ketти. Murasqa qanday bolat? Atası bar olsa, apasına, ayalına, bala çakasına. Kur'an-ı Kerim adiletli kitap. Kur'an-ı Kerim çin kitap. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقَ وَعَدْلَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rob'undun sözü çınçıldık çağınan, adiletlilik çağınan, toğluğu menen püttü. Kur'an kemçildiksiz, toğluğu menen düşürülgön. Adiletli, jana çınçıldık. Ek sözge mani veriniz. Kur'an-ı Kerim'de kança okuya, kança kabar, kança beyiş dozok, kança bizge çeyinki paygambarların okuyalar aytılsa, bardığı için gram şek yok. Adiletlilik çağınan. Kur'an'da kança buyruk var. Kança hükümler var. Kança Kur'an-ı Kerim'de buyruktardı. Atkar kıla degen, tıyılı kıla degen, saktan kıla degen. Bardık adiletli. Dağı bir aytayın. Allah Teala Kur'an'da aytıp koydu. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقَ وَعَدْلَ. Senin Rob'undun bardık sözleri çınçıldık çağınandağı, adiletlilik çağınandağı toğluk bütürüldü. Kemçildiksiz, жетişmeslik degen yok. Toğluğu menen. Peygamber Allah Teala'nın vardı Kur'an-ı Kerim'deki okuyaları, kavarları, Peygamberlara bizge çeyin kança ötüp ketken. Bizden giyin azı misal ölgönden keyin beyiş dozok, kabır, mahşar, pilsirat, taraza, esep kitep, ne degenler aldıda turat. Oşonun bardığı Kur'an'da aytkan kavarlar, okuyalar. Çın, gram şek yok. Просто Kur'an'a girişimiz gerek. Kur'an okuşumuz gerek. Dost boluşumuz gerek. Kur'an menen sırdaş boluş gerek. Kur'an sizdi taştabay turgan dost. Kur'an'da şapaat, ata-enеңiz, bala çakаңыз сиякта tursun, perişteler kıla albaydı. Paygambarlar, Kur'an'da şapaatı paygambarlar kıla albaydı. Kur'an'da şapaatı kabul bolgon, orozonun şapaatı kabul bolgon. Allah Teala bar olsa Kur'an menen orozonun şapaatını nasip kılsın. Kur'an'da çünöylü. Kur'an'da emne var eken uğaylı. Emnege çakırıp atat kulak salaylı. Moyun sunaylı. Sahabalar sahaba oluştu. Ne için? Kur'an'dan. Kur'an ölükler için çıkan emez. Ölükler gel okula turan kitap emez. Soğuk için okuturgan kitap emez. Anım ordu zor. Ordunda turat soğuk. Birok tirilerge jaşoo için çıkan Kur'an. Peygamberimiz 23 yıl Kur'an okudu. Kur'an 23 yıl düştü. Iyik Mekke'de, iyik Medine'de. 23 yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardı Kur'an menen terbiyeladı. Kur'an menen alardı. Kur'an münözdü kıldı. Kur'an-ı Kerim menen bulardı batır kıldı. Berişen kıldı. Jönököy kıldı. Uyattığı kıldı. Baktılığı kıldı. Allah'ın razıçılığına bölödü.
Kur'an menen. Kur'an'dı jetkirdi, Peygamberimiz dünyadan gitti. Allah subhanahu wa ta'ala aytdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Aytıp koyun. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Uhiye ileyye hadal Kur'an, bu Kur'an bana düşürüldü. Li unzirakum bihi ve men balag. Ey sahaba, sizlerdi jana Kur'an kimge jetse oşolordu korkutuum üçün. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam jana bardıq peygamberlardan özgöçe iki sıfatı var. Kuşka varlayt, korkutat. Başir, nadir, mubaşir, mundir. Bu peygamberlardan sıfatı. Peygamberlar ümmetin жақсы амалдарды қылғыла деп қошқабарын айтады. Жаман амалдардан сақтанғыла деп қорқытады. Егер де сіздер ширкті таштап алсаңар, капырлықты таштап алсаңар, текеберлікті таштап алсаңар, көралбасты таштап алсаңар, арам нәрсені таштап алсаңар, анда ұғып алғыла Алланың қармағаны қату. Алланың азабы жан шыдағыз. Қордай тұрған улуу азап күтіп тұрады деп. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам Құран менен сізді бізді ескертіп, естетіп, қорқытып, қорқытқанда дағы қарақшының қорқытқанында емес, ене баласын қорқытқандай. Боорукерлік менен қорқытуының аты назир деп қояды. Енесі баласын қорқытады. Балам, о тандырға жақындабашы, күйіп қаласың. Мына жолға бару, анеде жылан тұрады әлі. Я, ене баланы қайтып қорқытады. Жиіркеніп пе? Же қарақшыдай ба? Жоқ. Боорукерлік менен. Пайғамбарлар енеден боорукер. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам біздің енебіз бізге апауыз қанша боорукер болса, андан да боорукер. Андан да жоғарғысын айтайын. Ан-набию аула бил муъминин мин анфусихим. Пайғамбар, сіз өзіңізге қанша боорукерсіз? Андан да боорукер. Сіз өзіңізге қанша боорукерсіз? Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам андан да боорукерірек. Сіз өзіңізге қанша райымдысыз? Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам андан да райымдырақ. Құран айтып жатыр. Сіз біз өзіміздің жанымызға қанша боорукер болсақ, Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам андан дағы боорукерірек. Не деген? Ағай мұсылман бір туғандар, мынаке Аллах субханаху ва тағала Рамазан айды қандай қылып беріп қойды сіздерге, біздерге. Рамазан ай. Бардық ұйық кітептер Рамазан айда түсті. Улуу жеңіштер Рамазан айда болды. Бадыр соғышу, Бадыр жеңіші Рамазан айда болған. Мекке жеңісі, Фатха Макка Рамазан айда болған. Аллах субханаху ва тағала Рамазан айда берген. Алла тағалам дұшманға дағы, шайтанға да қарай жеңішті Рамазан айда береді. Шайтанды жеңем деген адамға Рамазан ай. Дұшманды жеңем деген адамға Рамазан ай. Шайтанды Алла субханаху ва тағала байлап беріп қойса, ана жеңбей анан кейін ана. Дұшманыңызды байлап беріп қойса, мен деле сауайын жөнеле. Я. Байлап беріп қойып отпайбы? Алла тағала жынжырлап байлап беріп қойып отады. Кишендеп салып отады. Хадис бұл, сахи хадис, достоверный хадис. Не деп отады? Шайтан чынжырланады. Шайтандың азғырусы менен бири-бириңерге дұшмандық қылдыңар, зұлымдық қылдыңар, жамандық қылдыңар. Шайтанды байлап беріп қойын, тез-тез келішіп алғыла. Тез-тез құшақташып алғыла. Тез-тез кечиришіп алғыла. Тез-тез ифтар қылып чайлашып алғыла. Тез-тез бири-бириңерді чын жүректен сыйлашып алғыла. Шайтан байланды, чынжырланды. Ана, ошоның азғырығы менен бири-бирибизди жек көрүп жүргөнбүз. Арқабыздан ушақтап жүргөнбүз. Жала жаап жүргөнбүз. Бирибизди кемсинтип кордоп жүргөнбүз. Токтот мынанын бардыгын деді. Шайтанды байлап койдум. Рамазан ай келди. Тез-тез кечиришип алгыла. Тез-тез кучакташып, бир тууганыңарды күчөтүп алгыла. Бир тууганыңарды бекемде. Атаң менен мамиле начарбы? Тез-тез. Апаң менен мамиле начар. Аялың менен, бала чакаң ким менен? Оңдоп ал. Оңоло турган ай. Оңдой турган ай. Бул ай бузула турган ай эмес. Башкаларды буза турган ай эмес. Оңоло турган ай, оңдой турган ай, ишенимдерди оңдой турган ай. Мамилени оңдой турган ай. Кулк мүнөздү оңдой турган ай. Пейилди оңдой турган ай. Ниетти оңдой турган ай. Амалдарды оңдой турган ай. Мынандай касиеттүү айда отурабыз. Бул ай өтүп баратат.
Коштошуп кетип атат. Ай Алла, я Алла. Жараткан Алла субхана ва таала тагдырыбызда көп Рамазан ай жазсын да. Мен сиздерге бир мисал айтып берейин. Рамазан айдын bir күнү үзүрсүз, үзүр деген кандай? Оору же сапар. Сапарга чыккан жоксуз, же ооруп калган жоксуз. Жөн эле кармабай койдуңуз. Эми ушуну толукташ үчүн өмүр бою ораза тутсаңыз толуктанбайт деди. Дагы бир айтайынбы? Оңуз. Ким сапарга чыкпай, же ооруп калбай, ден соолугу жакшы эле, үйүндө эле турат. Рамазан айдын оразасын кармабай койду. Bir күн. Эми ушуну казасын кармап берем деп атат. Кармап бериш керек. Өмүр бою кармап берсе толуктанбайт деп атат соол. Bundan билдик, Рамазан айдын орду жок экен. Биз айтабыз го, эненин орду жок, апанын орду жок. Угуп ал, Рамазан айдын орду жок. Рамазан ай толуктанбайт. Өчүп калдыбы? Мен үнүм менен эле Манаска келгенде таласки болуп кеткенмин го дейм. Алла разы болсун. Жүзүңүздөрдө кубаныч кетпесин. Алла үчүн жакшы көрөбүз. Бул акыйкат. Кийин качан жолугабыз Кудай билет. Мен барбыз, сиз барбыз, ким жок Кудай билет. Ар бир учур өзүндө. Бирок буну серьезно мындай олуттуу кабыл алайлы. Маани берейли. Рамазан айды даңазалайлы. Үй бүлө бала чакага айтып барайлы. Элге жеткирейли. Рамазан ай кандай ай экен. Ушундай касиеттүү ай колдон чыгып кетпесин. Адамдын Алла Тааланынча эң улуу белеги күнөөнү кечиргени. Ошону эң улуу айга койгон. Рамазан айга койгон. Рамазан ай күнөөнү кечире турган ай. Алла райымына бөлөй турган ай. Дозоктон куткара турган ай. Дозоктон куткара турган ай. Дуаларды кабыл кыла турган ай. Даражаны көтөрө турган ай. Ырыскыны көбөйтө турган ай. Кадыр кечеси келатат. Мына акыркы 10 күнгө коюп койгон. Кадыр кечесинде тагдыр чечилет. Кийинки жылга чейин кимге өлүм, кимге жашоо, кимге ден соолук, кимге оору, кимге перзент берилет, кимге канча рызкы берилет. Ким даже бул жылы ажылык кылабы кылбайбы, ошого чейин жазылган айтат. Кадыр кечесинде мынандай кече келатат. Адамды кадырлуу кыла турган кече келатат. Ошол кече мына күндөр. Мүмкүн бүгүн кече кадыр кече. Сөзсүз эле 26-сынан 27-сине өткөн эмес. Рамазан айдын акыркы Бисмилlah. Бисмилlah. Алла Таала сүйлөгөнүбүзгө укканыбызга береке берсин. Амин. Көңүл бурайлы. Кеп кетип атат эле. Рамазан ай. Пайгамбарыбыз айтты, Рамазан айдын оразасын Алла фарыз кылды. 11 айдын оразасы фарыз эмес. Рамазан айдын оразасы фарыз. Берки 11 айдын оразасы кармабай коюңуз, эчтеке болбойт. Күнөөкөр болбойсуз. Кылмышкер болбойсуз. Тоң моюн болбойсуз. Шайтан болбойсуз. 11 айдыкын кармабай эле коюң. Бир Рамазан айдыкын кармабай койсоңуз, ден соолугуңуз болуп туруп, анда угуп алыңыз. Анда күнөөкөр болосуз. Кылмышкер болосуз. Бактысыз болосуз. Ден соолук болуп туруп айтып атам. Ден соолугу жокторго, ооруларга, аларга шарият өзү уруксат берген. Бирок кийин фидиясын бересиңер деп койгон. Акысын бебечаралардын курсагын тойгозуп бересиңер деген. Ошончо Рамазан айдын оразасы эмне үчүн кармап атабыз? Алла фарыз кылды, ошон үчүн кармап атабыз. Пайгамбарыбыз айтты, күндүзү оразасын фарыз кылды, түнкү ибадаттарын Аллага жакындай турган, даража көтөрө турган ибадатты нафил кылып, сүннөт кылып берип койду. Ошончо тарави намаз окуйбуз. 20 рекет тарави намаз окуйбуз. Хатым Кур'ан кылабыз. Жалкоолукту таштаңыз. Белди бекен байлаңыз. Пайгамбарыбыз акыркы 10 күнү үйүндө эмес эле, аял бала чакасы менен эмес эле. Мечитте этикапка отурат эле. Акыркы 10 күнү ибадатка күч сарптайт эле. Ибадат үчүн жаралганбыз. Биздин мойнубузда ибадат кылуу. Ушу ибадатыңыз текке кетпейт. Рамазан айдагы ар бир саждага
1500 сауап жазылады. Қанша? Намазда қанша? Bir 2 рекет намазда қанша сажда бар? 4 сажда бар. 1 рекетте 2 сажда бар, екінші рекетте өзі намаз 2 рекет болады да. Ең азы 4 сажда. 1500'den қанша болып кетті? 6000 сажда. Allah. Ramazan ayda түнгі ибадатта bir саждаға bir beyişten kan saray verilet. 60.000 eşik var. Қанша eşik var? Zabarjattan, altından, kan saray. Ramazan ayının orazasını kim qarmasa, Allah'ın farızı dep, taң atqandan gün batqanға çeyin 70.000 perişte oşoğa dua qılады. 70.000 perişte sizdin baktığınızga dua qılады. Günölörüңüzdün geçirilüsüne dua qılады. 70.000 perişte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Man qama Ramazan imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Man sama Ramazan imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Kim Ramazan ayının orozasını tutsa, iman menen, jana ümit menen, Allah'a iman keltirip, Allah'ın buyruğuna iman keltirip, Allah Teala'dan soğuptu ümit kılıp öyle qarmasa, murunku bardık günöleri geçirildi dedi. Kim Ramazan ayda geçki, tünkü ibadatlarda taravih namazda okusa, iman keltirip, ümit kılıp, bardık murunku günöleri geçirildi dedi. Man qama leyletel kadr imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Kim Kadir keçesinde ibadat için tursa, iman menen, ümit menen, murunku bardık günöleri geçirildi dedi. Hurmatlı ağay Müslüman bir tuğandar, mınaki Ramazan ayda namazdı, Allah Teala'nın bekem kılığı için bizge uşunday berdi. 40 sajda aşıkça verdi. 20 rekette kança sajda var? 40 sajda. Adam balası Allah'a en jakın bolgan uçuru sajdada olur. Oşun için Allah özüne jakındatış için, özü menen baylanıştırış için mınanday namazlardı berip atat. Qaltırbaylı taravih namazdı. Taravih namaz Ramazan ayda gana okulat. Başka uçurda okulbaydı. Vitir vacip namaz, vitir vacip namazı Ramazan ayda gana cemaat menen okulat. Başka uçurda жалgыз okulat. Koldan çıkarbaylı. Ramazan ayının her bir saati bereke, her bir saati geçirim, her bir saati rayım, her bir saatte dua kabul bolat. Her bir Müslüman erkek ayaldın sözsüz bir duası kabul bolat. Oşun üçün dua kılaydı Ramazan ayda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Ayşe nevi sıradı. Ya Resulallah, eğer Kadir keçesine tuş gelip kalsam, emniyeni Allah'dan sorayım. Peygamberimiz ömür sura, денсаулық сұра, ырысқы сұра айтқан жоқ антип. Бала перзент сұра деп айтқан жоқ. Ең маңызды нәрсені айтып қойды. Ең керекті бірінші ақырғы нәрсені айтып қойды. Айша, егерде Қадыр кечесі, Қадыр түн, түндердің сұлтаны, түндердің падышасы. Bir түнгі ибадат 1000 ай ибадаттан жоғары тұрады. Kadir keçesindeki bir tün sadakаңыз, namazınız, zikiriniz, Kur'anınız, duanız 1000 ay sadakadan, 1000 ay o namazdan, 1000 ay zikirden, 1000 ayki duadan жақшырақ bir tün. Amalı жақшы деген. Hayrun min alfi şahr 1000 aydan жақшырақ. Kadir keçe jönökөy tön emес. Allahu akbar. Oşol Kadir keçesi mağa tuş gelip kalsa, Allah Teala'dan emniyeni surayın dep Ayşe enemiz Peygamberimizden ötündü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarap tur ne dedi? Ayşe mına duanı oku dedi. Uşunu sura dedi. Neni sura? Allahumma inneke afuvun tuhibbun affa fa'fu anni. Allah'dan günөөңдү geçirilisin sura dedi. Бирок кантип сурайсың? Сураган адеби бар. Алланын атын ортого коюп сурайсың. Алла Тааланын
аттары есеби жоқ. Bir hadiste 99 atı geledi. Oşu 99 atının arasından bir atı afu. Arkanda eкен at? Afu. Afu degeni geçirimdүү, geçirүүчү деген at. Ayşe Allah'a mınanday dep sıraz ele meni geçirip koy debey. Ya Allah, şek kümensiz sen geçirimdүүsün. Geçirgенди жакшы көрөсүн. Meni geçirip koy dep anan sura. Allah subhanahu wa ta'ala'nın atın ortaga koy. Geçire turgan atın ortaga koy. Ha? Allahumma innaka afuvun. Ya Allah, sen geçirүүчүsün. Allah'dan başka hiç kim günah geçire almaydı. Geçirүүчү Allah жалгыз geçiret. Hiç kimden sorap geçirmeydi. Sizden gana soraydı. Siz soransanız sizden soraydı. Ramazan ayda biz Allah'dan soraylı. Ya Allah beni geçir dep aytaylı. Peygamberimiz aytkan, egerde Ramazan ayda günösü geçirilmese, anda kaçan geçirilet деген. Ramazan ayı gelip günösü geçirilmeye kalsa, uğup alыңız. En baktısız adam деген. Allah'ın rayımından kur kalgan, Allah'ın rayımından kur kalgan, bardı жақшылықтан kur kalgan, Allah'ın rayımından üzülsün dep Cebrail perişte dua alganda, Peygamberimiz amin dep salgan. Kabul olsun dep. Ramazan ayı gelip günösü geçirilmese. Kanday? Ramazan ayı gelip, ya Allah beni geçirip koyşu dep aytpasa, mına oşo bardı жақшылықтан kur kalgan. Oşun için aytaylı, ne deyli? Barız aytıp koyçu, ya Allah, benim günömdü geçir. Atamdın günösün geçir. Apamdın günösün geçir. Gün sayın aytaylı. Ya Allah, günömdü geçir deyli. Ha? Allahu Akbar, hadiste gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir kişinin atası imandı eken dağı, dünyadan ötüp kettir dağı, beyişke giriptir. Sözді kılay, biyakta qaraqla. Mikrofonla söylüyor da onu. Bir kişinin atası imandı eken, dünyadan ötüp beyişti eken. Bir malda oşun atasının daracası götörülötken. Ayet suraydı eken. Emne kılganıma daraja berilip atat. Bu sıylıklar emne kılganıma berilip atat. Al amalды өзü kılgan emес al. Ağa perişteler aytat eken, balаңыз tigi dünyada siz üçün Allah'dan geçirim suradı ele, oşun üçün daracağınız götörüldü deyken. Urmatlı baldar, aksakallar, sizlerde de balasızlar. Atаңızlar var da. Kimdin atası yok? Kimdin atası yok? Aytpayсыздар mı? Eko'nun atası yok. Adam atanın atası yok. İsa peygamberin atası yok. Adam atağızın atası yok eken? Adam atağızın atası var mı? Anan kimdin atası yok eken? İsa peygamberin atası yok. İsa peygamberin apası var. Adam atağızın apası da yok. Kalgan barımızın atalarımız var, apağımız var. Birisi tiri, gebirlerin atası tiri. Gebirler ötüp gitti. Allah'dan geçirim sorağınız atanız için, atanızın daracası götürülür. Ötüp ketken bolsa beyişte, ötelek bolsa bu dünyada götürülür. Kudu boşonday apаңызға geçirim sorağınız. Apаңыздың daracası götürülür. Ötüp ketse tigi dünyada, bu tiri olsa bu dünyada. Bu ay Allah'dan geçirim soray turgan ay. Oşunçu Peygamberimiz Ayşe enebizge Kadir keçesinde daşı kaysı duanı emneni suraş gerek aytıp koydu. Allahumma innaka afuvun. Allahumma degeni ya Allah degen söz. İnnaka afuvun, elbette sen geçirimdüsün. Tuhibbul afwa, geçirgendi жақшы görösün. Uşu sözde aytыңыз Allah'a. Ya Allah sen geçirimdüsün. Geçirgendi жақшы görösün dep aytыңыз Allah Teala'ga. Allah geçirgendi жақшы göröt. Geçirgendi жақшы göröt. Suralganды жақшы göröt. Bergendi жақшы göröt. Jardan bergendi жақшы göröt. Жараткан Allah Teala geçirgendi жақшы göröt. Geçirim suraganды жақшы göröt. Allah Teala geçirgendi de жақшы göröt. Geçirim suragandardı жақшы göröt. Allah geçirgendi жақшы göröt. Geçirim suragandardı жақшы göröt. Biz ne kılaylı? Allah'dan geçirim sıraylı. Ya Allah, benim bardıq günölerim geçir. Qanday günöleri var? Günölerin türleri көп. Abbas razıyallahu anh peygamberimizin avası, peygamberimiz oşoğu 10 türlüğünü aytkan. Kança? Ya Allah, eski günölerimdi geçir. Жаңы günölerimdi geçir. Çoğun günölerimdi geçir.
Kichine günelerimdi geçir. Aşkere kılgan günelerimdi geçir. Jaşırın kılgan günelerimdi geçir. Жалгыз kılgan günelerimdi geçir. Cemaat menen kılgan günelerimdi geçir. Ataylap, bilip durup kılgan günelerimdi geçir. Bilbey kılıp algan günelerimdi geçir. 10 boldu. Manaki. Gözüz menen kılgan günelerimizdi geçir. Kulağız menen kılgan günelerimizdi geçir. Tilimiz menen, alkımız menen, kolumuz menen, meyimiz menen, pıtımız menen, jürөгüz menen. Ya Allah, men günönün okyanındamın. Kutkarucu sensin. Ya Allah, men günökörmün. Günölerimi moynuma alamın. Geçirүүчү sensin. Ya Allah, bir günöm kaltırбай bardığın geçir. Ümitsiz bolboylu, geçirүүчү Allah. Allah'da başka eç kim geçirбейт. Demek Ramazan ayda en жақсы amal meçitte vakti көбүрөөк өткөрүү. Meçitte kim vakti көп өткөрсө, ошол утат. Анткени meçiттин ичинде зикир кылат, казасын окуйт, намазын окуйт, дуасын кылат, Куранын окуйт, дават берет, meçiттин кызматын кылат, тарави окуйт. Ана бардык meçiттин ичине келсе келе, ушу иштердин бардыгы колго тиет. Ошон үчүн акыркы күндөрү meçiттин ичин бекем кармайлы. Үйдө жата бербең, көчөдө жүрө бербең, базарда жүрө бербең. Кыска нуска иштерди бүтүрүң, сразу meçitке келиң. Meçitке келип жөн отурбай, саясатташпай, дүниөнү таңазалабай, шайтандын сөзүн сүйлөбөй, meçitке келип Куран окуйлу. Куран окуйлу, жүрөгүбүздү нурлайлы, жүрөгүбүздү тазалайлы. Ар бир тамгага Алла Таала 10 сооптон берет. Куран менен Аллага жакындагандай бир да башка амал менен жакындай албайсыз. Куран нур, кабырыбызды нурлайлы. Кабырыбызга бара элекпиз, бирок нурлап коюп барсак жакшы болот го. Капкараңгы кылып барып албай, ахиретибизди нурлайлы. Куран-ы Карим Алла Таала нур кылган. Куранга имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх биздин башчыбыз Рамазан айда угуп алыңыз, кандай Куран окуйт эле. Жөн эле имам Азам болуп кеткен жок ал. Жөн эле Абу Ханифа болуп кеткен жок. Az dünyanın 63% Hanafi mazhabta arkasından erişip atışat. Jönlü olup ketken jok al. Alganday boldu. Gündüzü bir hatım, tündösü bir hatım, taravide bir hatım, 61 hatım. Hatım degen Kur'an'dan başından ayağına çeyin okup koyat ele bir günde. Bir günde emez, gündüzü. Tündösü dağı başından ayağına çeyin okup koyat ele. Ya al tamak jegen mi, içken adam mene süйлөшкөн mü ben bilbeydim. Kanday? Mına bereke. Mına ulu, mına Kur'an mene mına dep koyar. Oşon üçün oşo kişiге Allah Taala ilim berdi. Başkaça ilim berdi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh de oşunday bolgan. Tündösü bir hatım, gündüzü bir hatım. Azır uşul günü dağı her bir 3 gün sayın hatımlar var. Kur'an'dan akısı Abu Hanife aytkan bir yılda 2 jolu baştan ayağına çeyin okup Kur'an'dan sizin moynunuzdan akısı. Erkeksiz mi ayalsız mı? Müslüman bolsanız öyle oldu. Kur'an'da moynunuzda akısı. Bir yılda 2 jolu hatım. Şun üçün uşul жерде oturgandar Allah üçün surana barız Kur'an tamgasını tanıydı. Kur'an okuylu. Айтпаңыз мен 80-ге çıktım деп. Göz korkok, kol batır deyt Kırgız aytat. Erk gerek, niyet gerek, dua gerek. Erk gerek, niyet gerek, dua gerek. Boldu, kişineyle hareket kılınız. Hiç kanday kıyın emez. Hazır Arap alipesin, Kur'an'ın tamgasını tanıganlar kol götörgülü. Bir kötörgülü. O mana sıra oyun tüzü verekensin, ne? Başta işte o maşallah mına ki. 40%'day var eken mına. Biz kalgandarыбыз inşallah, kalgandarыбыз Ramazan ayıga 5 gün kaldı. Kuda kalasa men Kur'an'ın tamgasını tanıyımın degen, okuyayım degenler kol götürsün inşallah. Bekem niyet kılınız. İnşallah o da kalsa. Bugün tamgan tanıp, erteg ölüp kalsak peyiştebiz inşallah. Bilip koyun Kur'an'ın tamgası şunday tamga. Айтпаңыз inşallah kuda kalasa. Oğoy ele, 28 tamgası. Birincisi alif, ikincisi ba, точка, büttü. Үйge kete verin. Ertege geliniz, ta, sa degen de üretemiz. Büttü. Bir cumadan, 5 günde, kalasanız kişileriniz yayındı. Bir günde öğrenip koysun. İmam damılla ustura. Karakeleri ustura. Allah Teala berdi. Din erkindigin berdi. Ramazan'da berdi. Meçitti berdi. Hiç kanday tıyı yok. Hiç kanday topalon yok. Elhamdülillah amandık berdi. Kuday saktası üstünden bomba çıkıyotkan jeri yok. Anan kaçan öğreniyoruz. Kabırga girip alganda o.
Келиңиздер иншалла барыбыз. Кайраттуулук менен. Телефонду үйрөнгөндөй хотя бы. Аз аксакалдар мен көрсөм телефон жөн эле чукулайт экен, Спокойно, ол мына WhatsApp, саясат бардыгын билет. Аксакалдарчы, анан Куранга келгенде эле мен ушул тилим келип эми союзда деп кайрыр, союз токтотчу эми 35 жыл болуп кетти уже союз бүткөнүнө. Bir ömür ötüp ketти союз бүткөнүнө. Ошонун эң оңой жолун айтайын. Тугандар, Алла үчүн даватка чыгайын. Алла үчүн даватка чыгыңыз. Ибадат дагы, кулк мүнөз дагы, ахирет дагы, Кур'ан дагы, башкаларды жакшылыкка чакыруу дагы, ынтымак бардык сыр ушунун ичинде. Манас районунан Баткенге кеткеле койсуздар барлыгы. Не кыласам мен? Бар Жалал-Абадка баргыла. Бар Ошко баргыла. Бар Нарынга баргыла. Не кыласыз бу жерде отуруп? Көлгө баргыла айланайын, Чүйгө келгиле бизге. Таластын канча району бар экен? Качан биз менен катташсак, Алла үчүн катташсак, Алла үчүн зиярат кылсак, Алла үчүн, Алла бунун керемети эбегейсиз. Айтып бүтпөйсүз. Алла үчүн бири-бирин зиярат кылган жерге бале түшпөйт деген. Асмандан келе жаткан бале кайтарылат деген. Тим более биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтү үчүн келиңиз намазды үйрөнөйлү, чогуу даратты үйрөнөйлү, чогуу гусулду үйрөнөйлү, чогуу бир дасторкондо чай ичейли. Сен улутуң ким, уруң ким, мага кызыктырбайт. Сен пайгамбардын үммөтүсүн, сен улуусуң, Алла тааланын сүйкүмдүү кулусуң. Келе кой. Даватка чыгайлы. Жүргөн медресе. Калимабызды бекемдейбиз, Аллага ишенимди бекемдейбиз. Пайгамбардын сүннөтүн бекемдейбиз. 5 убак намаз мечитте имам менен күн сайын тажвидибизди оңдойбуз. Фатиханы оңдойбуз. Мына умрага алып барабыз. 100 киши барса 95'ин фатихасы тура эмес. Умрага барып атат, жакшы ниет менен барып атат, үмүт менен барып атат. Алла разы болсун. Бала чака сертификат берип атат, ыйык жерди көрүп атат. Бирок намаз жок болуп атат. Кур'ан жок болуп атат. Качан ойгонобуз? Ошон үчүн иншалла бир 40 күн берсеңиз, 40 күн сиз алхамдулилла кайталап фатихаңызды оңдоп, аяталы курсиңизди оңдоп, дуай кунут аттахиятыңызды оңдоп, алам тара кайфадан кул аузу бираббинаска чейин оңдоп аласыз, хотя бы оңдоп аласыз. Сизди кайсы медресе кабыл алат? Мешитке келсем азыр ал жакта койго суу бериш керек. Эртеге фасоле эгиш керек. Ошентип анан кийин ооруп калып, кабырга кирип кетиш керек. Бүттү. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, кичи курбанчылык кылып, Рамазан айда алхамдулилла Алла тааланын жолуна бир аз убакыт бөлөйлү. Кудай кааласа бул эки мийиздүү канжар. Тияктан дагы бул жактан дагы чоң пайдасы боло турган. Аракет кылайлы. Пайгамбарыбыздын Рамазан айында ким Рамазан айын пайгамбарыбыздын Рамазан айына окшоткусу келсе, 4 амал кылсын. Дават, таалим, илим, зикр, ибадат, кызмат. Пайгамбарыбыздын Рамазан айында ушу 4-өө бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айда Бадырга чыкты. Пайгамбарыбыз адамдын канын төккөн үчүн келген эмес. Адамдын канын сакташ үчүн келген. Бирок Бадырда согуш болду. Аларга дават берди. 13 жыл дават берди. Дагы Бадырда дагы дават берди. Болбогондо анан кийин алар менен согуш тагдырында дозок жазылган экен, кетти. Мекке жеңүүсүндө пайгамбарыбыз дават берди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Алланын жолуна чыгуусу, чоң газатынын бардыгынын максаты Алланын сөзүн бийик кылуу болчу. Адамдарды кордук эмес. Адамдар өзүнө жамандык кылган. Ошон үчүн өзүнү көрсүн, зулумдук кылганын көрсүн дедилер. Пайгамбар таалим айтып атат. Кандай дейт? Рамазан айдагы орозонун фазилеттерин айтты. Рамазан айдагы зикир ибадаттарды айтты. Караңыз, баарыбыз орозо туттук. Бирок баарыбыздын орозобуз бирдей эмес. Кимдин Рамазан ай орозосунда зикир көп болсо, ошонуку жогору. Баарыбыз ажылык кылсак, баарыбыздын ажылыгыбыз бирдей эмес. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин ажылыгында зикир көп болсо, ошонуку жогору деген. Азыр баарыбыз орозо кармап атабыз. Аксакал деле бу баарыбыз да орозобуз. Бирок кимдин орозосунда зикир көп болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. 4 зикирди күчөйткүлө деди. 4-өнү Алладан сурагыла деди.
Рамазан айда күчөйтө турган нерсеңер ушу болсун. Төртөө, экөө менен Алла разы болот деди. Ла илаха иллаллах, астагфирулла десеңиз Алла разы болот. Ла илаха иллаллах, Алланы даңаз алсаңыз Алла разы болот. Астагфирулла деп күнөөнү мойнуңузга алсаңыз Алла разы болот. Ким Алладан кечирим сураса Алла разы болот. Ким Алланы жалгыз деп айтса Алла разы болот. Ким Алланы шериги жок, Аллага ибадатка лайыктуу десе Алла разы болот. Ушунун аты ла илаха иллаллах. Астагфирулла, я Алла, мен сенен кечирим сурайын десе Алла разы болот экен. Ушу экөө менен Робуңарды разы кыласыңар деген пайгамбарыбыз. Экөө силердин кажетиңер, муктаждыгыңар. Ал кайсы? Бейишти сурагыла, дозоктон кутулгула. Бейишке киргенди киргизсин. Дозоктон Алла сактасын. Бул эң улуу түбөлүктүү кажетибиз. Туура карап туруңуз, кажетибиз кандай? Тамак аш биздин кажетибиз. Тамак жебей койсоңуз эмне болот? Кийим биздин кажетибиз, жылаңаш болуп калса кандай болот? Үй биздин кажетибиз, турак жайыбыз. Бул кажет, утурумдук кажеттер буларчы. Бул бүтөт. Түбөлүктүү кажетибиз угуп алыңыз. Түбөлүктүү дозоктон кутулуу, түбөлүктүү бейиштен орун алуу. Мына биздин түбөлүктүү кажетибиз. Бу дүйнөнүн кажети өлүм менен бардыгы бүтөт. Кийимдин кажети жок. Өлгөндөн кийин сапожка кийизгенин көргөнсүңөрбү? Өлгөндөн кийин ошонун алдына лагманап келип коюп бергенин көргөнсүңөрбү? Өлгөндөн кийин бир үйгө киргизип алып, же өлгөндөн кийин бир атка мингизип, жок, бул кажет, улоо, уна, үй, турак жай, тамак аш, бул кийим сийип, бул өлгөнгө чейинки кажет бүттү. Андан кийинки биздин чоң кажетибиз турат, түбөлүктүү бейиштен орун алуу, түбөлүктүү дозоктон сактануу. Пайгамбар ушуну сурагыла деди. Экөө менен Алланы разы кыласыңар, экөө силердин кажетиңер деди. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Рамазан айында дават бар эле, Рамазан айында таалим бар эле, Кур'ан окуйт эле, Жабраил периште пайгамбарыбызга окуп берет эле, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Жабраил периште окуп берет эле. Күн сайын бири-бирине таравих, ибадат, зикир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Рамазан айында кызмат бар эле. Кандай кызмат? Ким оз аштырса, угуп алыңыз. Кызмат кылыңыз, оз аштырыңыз. Пайгамбарыбыз айтты, 3 белек берилет деди. Оз аштыргандарга, кызмат кылгандарга 3 белек берилет. Күнөөлөрү кечирилет, дозоктон кутулат. Жана үчүнчүсү, орозо туткан адам канча сооп тапса, ошончо сооп табат, эч бир кемчилдиксиз. Сахабалар айтты, я Расулалла, биздин баарыбызда мындай күч жок. Анда жакырчылык эле, жокчулук эле. Мындай курсагын тойгозо албайбыз, оз аштыра албайбыз деди. Пайгамбарыбыз айтты, ушуну Алла Таалам бир уртам суу менен, бир уртам сүт менен, бир курма менен оз аштырсаңыз ошого да бере берет деди. Суу арыкта агып атпайбы? Кранда агып атпайбы? Ошо менен бир чыны, жарымы суу аштырып койсоңуз, бир курма менен оз аштырып койсоңуз, ушуга да сооп бериле берет деди. Ал эми ким курсагын тойгозо оз аштырса, аны угуп алыңыз. Ал менин колуман суу ичет деди. Бейиштин Каусар суусун ичет ал. Аны ичкенден кийин түбөлүккө чаңкабайт деди. Ошон үчүн мына жерде бул оз аштыруу аземи акциясы ушул кызматына барыбыз салым кошсок болот экен. Бир утам суу менен да оз аштырсак болот экен. Бир курма менен дагы, колуңуздан келсе бир нан менен дагы бардыгын оз аштырайлы. Рамазан ай, берешендүүлүктүн айы, кайрымдуулуктун айы, камкордуктун айы, сабырдуулуктун айы, кечиримдүүлүктүн айы, боорукерликтин айы, ибадаттын айы, Кур'андын айы, мындайча айтканда бардык жакшылыктын айы, майрамдын айы. Майрамдык маанайды тартуулайлы. Бирибизге кабагыбызды бүркөбөйлү. Бири-бирибизге дайыма жакшы сүйүнүп, ассаламу алейкум артыбыздан ушактабайлы. Бири-бирибизди кемчилдигибизди айтпайлы. Бирибизди айыптап, бирибизди кордобойлу. Алла Таалам берген дин менен жашайлы, дин менен адамбыз, динсиз айванбыз. Жакшы түшүнүп алыңдар экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дин деген адамдык касиеттен чыкпай жашаганды айтат. Динсиздик деген адамдык касиеттен чыгып кетип, айвандын территориясына кирип кеткенди айтат. Агай мусулман бир туугандар, алхамдулилlah субханаху ва таала берген ушу кереметтүү Рамазан айын кадырлап, орозону жакшы кармайлы, тилибизден сөкпөйлү, каргабайлы, ушактабайлы, алдабайлы, жала жаппайлы, тилди сактайлы. Көздү күнөөдөн сактайлы, кулакты кулактан, колду Рамазан айда акыркы күндөрү калды. Жараткан Алла субханаху ва таалага берилейли. Алла Таалам өзү буйрук берип атат. Жарышкыла дейт жакшылыкта. Көрсөткүлө өзүңөрдү Алла Таалага дейт. Кимге көрсөтөбүз? Адамга эмес,
дамыллага эмес, имамга эмес, Аллага өзүбүздү көрсөтөйлү. Берешендүүлүгүбүздү көрсөтөйлү, ыйлаганыбызды көрсөтөйлү, дуабызды көрсөтөйлү, тообабызды көрсөтөйлү, саждабызды көрсөтөйлү, Кураныбызды көрсөтөйлү, Аллахтын жолуна чыкканыбызды көрсөтөйлү, жакшылыкка чакырганыбызды көрсөтөйлү, жамандыктан тыйганыбызды көрсөтөйлү. Агай мусулман бир туугандар, келгиле. Динди менен жашайлы, динге чакырайлы. Ансыз мүмкүн эмес. Дин бизде калсын десеңиз, бирибизди жакшылыкка чакырайлы, бирибизди динге чакырайлы, бирибизди такыбалыкка чакырайлы. Алла буйрук берген. Силер бири-бириңерди такыбалыкка чакыргыла деп. Канча убакыт калды? 15 минут калды. Неме деп келди? Даярдап койсоң. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Онакей машаалла асырга чейин дагы, асырдан кийин дагы ыймандашып отурабыз. Мусулман адам жакшылыкка тойбойт деген пайгамбарыбыз. Жакшы сөзгө тойбойт экен мусулман адам. Жакшы ниетке тойбойт экен. Жакшы амалга тойбойт экен. Мусулман адам акыры бейиште тоет деген. Бу дүйнөдө жакшылыкка тойбойт мусулман. Жакшылыкты алымдарыбыз илим деп айткан. Ла яшба'л му'мин мин хайр. Момун адам илимге тойбойт. Илимдин сөзүнө тойбойт. Илимге амал кылганга тойбойт. Жакшылыкка тойбойт мусулман адам. Жакшы сөзгө тойбойт, жакшы амалга тойбойт туугандар. Ошон үчүн иншалла хамдулилла пайгамбарыбыз айтат, жакшылык өтө эле көп. Бирок кылуучулары аз дейт. Жакшылык кандай экен? Ал хайру катир ва қалилун амилу. Кылуучулар аз дейт. Азыр иншалла 10-15 мүнөт калыптыр. Биздин кичине белегибиз бар эле. Ошону тартылап койгонго уруксат бериңиздер. Андан кийин чогуу акыркы минуталар иншалла дуа кабыл болот. Баарыбыз чогуу дуа кылайлы. Алла Таалага ошо 5-10 мүнөттө жакшы дуа кылайлы. Андан кийин Кудай кааласа оз ачып алып, намаз окуп, анан Кудай кааласа тамак-самак чайпай боло берет. Иншалла аракет кылып, жараткан Алла Таала иншалла баарыбызга жар болсун. Ошон үчүн азыр ушул жерде мен акыркы ушул жыйынтыктоо сөзүм ушул. Баарыбыз Кудай кааласа күнөөлөрүбүзгө тооба кылайлы. Күнөө кылбайлы. Алла Тааладан кечирим сурайлы, Алла кечирсин деп. Эң негизги, эң чоң пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мээнетин таштап койгон үчүн Алладан кечирим сурайлы. Канча кан төгүлүп, канча бузукулук болуп атат, пайгамбарыбыздын мээнети болбогондун себебинен. Мусулмандар биз дүйнө парас, дүйнө кул болуп кеттик, Алла кечирсин. Алла амандык менен бизди будан чыгарып, бизди диндар кылып, диндин туусун көтөрө турган, динди жайылта турган, дин үчүн күйө турган, дин үчүн өлө тургандардан кылсын. Амин. Ошон үчүн иншалла туугандар, бул бир ниетибиз. Экинчиден иншалла илим алганга ниет кылайлы, ибадатка өтө бекен болгонго ниет кылайлы, Куран үйрөнгөнгө ниет кылайлы, кайрымдуулук, зекеттерди бергенге, бебечараларды, ошолордун башын, жетимдердин башын сылаганга Алла Таалам товфик берсин. Баарыбызды орозолору кабыл болгон, жүзү жарыктардан, дуалары кабыл болгондордун катарына кошсун Алла Таала. Амин. Азыр иншалла мына жерден биздин кичине белегибизди бар эле, ошону тартуулап коюңуз, уруксат этсеңиздер. Берке Куранда да бар эле. Батыраак кыймылдасаңар. Мына бул туугандар китеп, атайы кичине сиздердин мечитиңиздерге ала келдик эле. Анан мына имамыбыз, дамылабыз, иншалла тапшырып койгонго уруксат этесиздер. Бул жерде Кудай кааласа дамылабыз да окуп бере берет. Өзүңүздөр бош убактарда келип да окуйсуздар. Иншалла бул ошо Кур'ани Карим Хидаятул Кур'ан деп 2011-жылы мен жазып баштадым эле. Кур'андын кыргызча тафсири, чечмеленүүсү, түшүндүрмөсү, аяттын кара сөз эле эмес, ошого тууралуу канча аят хадистери бар, окуялар бар. Ошентип алхамдулилла азында Кур'ани Каримдин 15 парасы бүткөн. 14 парасы. Ошол 3 том болгон. Мына Кудайга шүгүр, бардыгы бир 500-600дөн беттен чакан эмес. Кудай кааласа бул эң кыскартканыбыз ушул болду. Дуа кылып турсаңыздар дагы Кудай кааласа 3 том чыгып калат. Иншалла анан кыргыз элибизге өзүбүздүн тилибизде дегендей азыр ушуну окуп турсаңыздар Кудай кааласа иншалла көп